Namakuru agezweho none akomeye cyane, namakuru ariko nanone benshi bashobora kuza gufata nkaho adashimishije nubwo hatabura abo ashimisha. Ni inkuru igezweho yemeza neza ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 wamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro warugoye kufata, umwanzuro kandi ushobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage batuye mwabira bice ndetse no mu nkengero zaho, abatuye mu nkengero z'umujyi wa Uvira, abatuye Minembwe, Mikenke n'ibice bitandukanye. Aha hose bashobora kuza kwisanga mu maboko ya Wazalendo ndetse na FDLR, ingabo z'abarundi ndetse na FARDC. Biraza kugenda bite? AFC M23 ifashe umwanzuro bamwe bayikunda bavuga neza ko ari umwanzuro utari ukwiye, ariko benshi barabihuza n'igitutu gikomeye cyane cy'amahanga nk'uko bigenda bigaragazwa. Uyu mutwe ufashe umwanzuro wo gukura abasirikare bayo barenga 15,000 muri Plaine de Ruzizi, aho yari ifite defense zikomeye cyane, ibirindiro byagabwe ibitero inshuro zirenga 100 n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi, maze biza kurangira bitabakundiye. Kuri ubu ngubu bisa nkaho byamaze gukorwa na M23 ku bushake, nk'uko benshi bavuga neza ko ari igitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko yategetse gukura ingabo muri Uvira. M23 benshi baravuga neza ko uretse kuba yafatiye umwanzuro ikaza kuva muri Plaine de Ruzizi ahangaha neza mu marembo y'umujyi wa Uvira, ibice kandi akaba ari byo bice byari birimo ibirindiro bikomeye cyane bya M23 byatumaga ikontorora inkengero za Uvira zose, ndetse n'abari mu mujyi wa Uvira bakaba bari bafite ubwoba kwisanisa ishobora kubinjirira. M23 kurekura Plaine de Ruzizi bisa nkaho biza kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Iki gice cy'ikibaya kiratuwe cyane, cyarimo ibirindiro bikomeye bya M23. Ubu tuvugana rero bisa nkaho byamaze guhinduka. Abasirikare ba M23 kuva ku munsi w'ejo bagaragaye bava muri ibi bice, ariko ntabwo bari benshi cyane, aho benshi bavugaga neza ko bisa nkaho ari ibisanzwe abasirikare bashobora gukora muvoma bakagabanya abasirikare mu bice cyangwa bakahazana abandi. Gusa kuri ubu ngubu amakuru agaragaza neza ko atari ko bimeze. M23 yamaze kuba yafata umwanzuro wo kuva hano muri Plaine. Leta zunze ubumwe za Amerika se koko niyo ifashe uno mwanzuro wo kongera gushyira igitutu kuri AFC M23 yarekuye umujyi wa Uvira, none ikaba yongeye gukurwa no muri Plaine mu nkengero z'uyu mujyi. M23 ishobora kuza kwirukanwa, ndetse ariko ikirukanwa ku gitutu bikaza kurangira igarutse mu bice bya Kamanyura ndetse n'ibice bya kure biri kure y'uyu mujyi wa Uvira. Ibyo benshi cyane bafata nkaho ari imperuka y'abaturage batuye mwabira bice, by'umwihariko abaturage batuye za Minembwe. Ndetse M23 bigaragara neza ko yagerageje gufasha, ndetse umunsi ku munsi izi ngabo za MRDP kwirwaneho z'abanyamurenge zigerageza kugenda zihangana na Wazalendo n'ibitero bikomeye cyane biza kwibasira Minembwe n'ahatuye abanyamurenge hose mwabiriya bice. M23 kandi ihari yakuyeho amabariyeri yari yaramaze gushyirwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo abaturage baze kwivangura bigaburemo kabiri, maze bamwe bo mu gice M23 kontrolora bakomeze kuguma muri ibyo bice. Ibi kandi birabaye bikimara kuba amakuru avugwa ko ikiro cy'isukari hariya mu bice bya Minembwe, kuko tubikesha ibinyamakuru byandikira ku butaka bwa Minembwe ndetse n'ibyandikira ku butaka bw'u Rwanda harimo nka igihe.com, biravuga neza ko ikiro cy'isukari ibi ngibi bikimara kuba cyahise kigera ku 60 hafi birenga ubwo by'amanyarwanda, nukuvuga ngo na $40 nk'uko biri kugenda abigaragazwa. Nagahinda gakomeye cyane, ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo cyatangiye guprofita ndetse no kugaba ibitero mu baturage. M23 kimara kuva muri Plaine, kuko ahangaha haturukaga backup zikomeye cyane zijya gutanga umusada kuri twirwaneho. Agahinda karakomeye cyane, benshi baragaragaza neza ko ikiro cy'umuceri cyamaze kugera ku $10. Ni ibintu byagiye bigaragazwa n'abaturage baherereye mu Minembwe nyuma y'uko bamaze gukorerwa uruziga iminsi myinshi cyane. Kuri ubu bajyaga babona akayira ko kunyuramo ngo bajye guha ndetse bagira utundi bakora. Kuri ubu bisa naho bigoye. M23 twavuga neza ko iteye agahinda aba baturage batuye mu bice bya Minembwe na Mikenke ndetse n'abatuye muri Plaine ndetse n'inkengero zaho, ariko nta kundi, nta mahitamo. Benshi bati isi nta nyiturano igira, abandi bati isi ntabwo yita ku mbabane cyangwa se kurengana. Benshi bati ariko ni ikibazo cy'igihe, igihe gisobanura byinshi cyane. Amerika koko niba ariyo yamaze gushyira igitutu kuri M23 nk'uko benshi bavuze neza ko ariyo yashyize
igitutu nanone kuri 23 mu mujyi wa Uvira ikaza kurekura nanone kurekura Plaine d'Ruzizi. Ni ibintu bisa nkaho ari bibi cyane, ni ibintu bisa naho bikomereye uyu mutwe wa 23 koko niba atari uburyo buri strategique mu rugamba uyu mutwe wafashe, ariko benshi baragaragaza neza ko ibi ngibi 23 itakongera gukora ibisa nk'ari strategy zo kurekura iyi Plaine, kuko na hantu hingenzi cyane kuhafata byagoranye, ndetse mu gihe yabihavuye bisa nkaho no mu misozi ikikije ibice yaba yamaze kuvamo abasirikare. Bivugwa neza ko bagera ku 15,000 nk'uko amakuru bivuga. Aba bose bivugwa neza ko bamaze gukura ibikoresho byose byari muri ibi bice, ndetse bahereye ejo. Ibintu rero bikomeje gutera ubwoba abaturage, bavuga neza ko bisa nkaho ari ugukurikiramo 23 nta yindi choice bafite, kuko kubana na FDLR Wazalendo n'ingabo z'abarundi na FARDC muri ibi bice bizabagora cyane. Itotezwa, iyicarubozo, isahurwa ndetse n'iyihohoterwa mu buryo bugiye butandukanye nibyo bigenda bigaragara kuri izi ngabo. N'agahinda gakomeye cyane rero kagaragara mu maso y'abaturage bari muri ibi bice, ariko n'abandi bari hanze y'ibi bice bavuga neza ko bababajwe nuko AFC 23 yafashe uyu mwanzuro, nubwo cyaba igitutu bakavuga neza ko bari bakwiye gufata risk. Ariko nanone benshi bongeye kwikoma Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga neza ko itazi uburenganzira bw'ikiremwa muntu, nubwo ariyo yirirwa iburirimba ko itari ikwiye kuba yakivanga muri ibibazo, kugeza ubwo isabye AFC 23 kuva mu bice byayo yamaze kurwanira, maze bikigarurirwa n'izi nyeshyamba twakita ko ari umutwe w'iterabwoba urimo FDLR Wazalendo zikomeje kwica ndetse no gusahura abaturage. Ibi byose amahanga kongera kubyemera, abaturage bo kuri ubutaka nanone bongeye kubabazwa cyane. Hagaragaye amashusho magufi y'amasegonda 52 agaragaza abaturage bamaze kugenda bashyingurwa mu mva rusange mu bice bisa nkaho 23 yamaze kugenda irekura. Ibi byahise bitera benshi cyane ubwoba no kwibaza aho bishya bishyira. Namakuru agezweho none hayemeza neza ko AFC 23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane, ariko kandi bamwe baravuga ko ari 23 nubwo itarabyigamba, abandi bakavuga neza ko iki gitendo gikozwe n'abatavuga rumwe na Tshisekedi kati Kinshasa. Ikirokete kiremereye cyane cyongeye gusekura ku nyubako nini cyane, aho bivugwa neza ko yahise ifatwa n'inkongi y'umuriro. Ibice bikomeye cyane by'imbere byamaze kuriduka. Mu marembo y'inyubako ikorerwamo umukuru w'igihugu, ingoro ya Tshisekedi, ubu tuvugana yamaze koherezwaho rokete. Ni rokete nini cyane nk'uko bigaragara, ndetse yarasuye mu nkengero z'umujyi wa Kinshasa. Benshi bakavuga neza ko 23 niba atariyo ariko yabigizemo uruhare. Ibi biraza gushyirwa kurinde, biraza kwegekwa kurinde. 23 ntabwo iragaragara yigamba iki gitero, ariko kandi benshi baravuga neza ko nta wundi uhanganye n'iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC, nta wundi ushaka kurimbura Tshisekedi uretse AFC 23 yakomeje kugenda abuza uburenganzira ndetse ayimenesha abafata nkaho atari abakongomani. Aba rero basirikare b'igisirikare cya 23 benshi baravuga neza ko aribo babashije gukora iki gitendo gikomeye cyane kibaye kuri aka kanya, ndetse bisa nkaho ari amakuru agezweho. Ibi rero biraza kuba nkaho byari bigamije kuba byarasa ku ngoro y'umukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya i Kinshasa. Urujya n'uruza rw'abasirikare, uruvunganzoka rw'abaturage birukanka, inzego z'umutekano zose zahagurutse, abo mu mutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu nabo bamaze kuhagera, ndetse bisa nkaho hari ibintu bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu yaragandaguwe. Ubu tuvugana telefone ibyombo biracicikana, abatavuga rumwe na Tshisekedi bo nyuma yo kumara imyigaragambyo iminsi 2 bazenguruka Kinshasa, benshi baravuga neza ko aribo babigizemo uruhare. Bisa nkaho Tshisekedi ndetse n'ingabo ze bamaze kwikangamo cyane, bavuga neza ko umukuru w'igihugu ashobora kuba umutekano we uri mu kangaratete. Ubu tuvugana rero ibi bisa nkaho ari uguhumura Tshisekedi, bimwereke neza ku isaha n'isaha dushobora kuza kumva inkuru. Uyu mugabo kandi 23 yo yamaze no gutangaza neza ko Tshisekedi adashobora kuzayobora indi manda. Ni mu gihe uyu mugabo ari kurwana no kuba yagerageza guhindura itegeko nshinga ngo rimwemerere kuyobora indi manda, nyamara abakongomani benshi ntibabyumva, barimo abamaze iminsi bakora imyigaragambyo ahangaha mu murwa mukuru Kinshasa, ndetse bagaragaje uburakari bukomeye cyane, aho bari bafite ibipankarite byanditseho ko batifuza Tshisekedi, ndetse bakagaragaza inyota yo kuba bagira ubuyobozi bushya ngo bubakunda. Ibi rero benshi baravuga neza ko aba batavuga rumwe n'uyu mugabo
aribo bari kugerageza kuba bamugirira nabi, ariko nyine bikegekwa kuri 23 nubwo tutahakana ko ariyo cyangwa ngo tubyemeze kuko yo ntabwo irabivuga. Gusa igihari nuko ingoro y'umukuru w'igihugu iribaye yaririmbuwe neza nuko uwarashe iyi rokete bisa nkaho yayirashe ariko ashaka kuyinyuza hagati y'inyubako ebyiri, maze bigasa nkaho izi nyubako imwe ariyo yafashwe n'iyi rokete, ndetse aho rokete yagombaga guhita isekura ku buryo bukomeye cyane ingoro y'umukuru w'igihugu. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ahangaha i Kinshasa baragaragara basa naho barakaye cyane ndetse bariye karungu. Abaturage bamwe na bamwe barakubitwa ibiboko muri uyu mujyi mu muhanda nk'uko biri kugaragara, bisa nkaho umutekano utizewe. Abasirikare kandi baragaragara bazenguruka muri karitsiye zimwe na zimwe bafite intwaro ziremereye cyane, aho abaturage bamwe na bamwe bivugwa neza ko bari kugenda bahungabanywa n'izi ngabo zamaze kurungwa mu murwa mukuru, kandi bikavugwa neza ko hakomeje kugenda hagaragara ikimeze nkaho ari ikikango ku rugendo rwo arirwo rwose perezida w'iki gihugu ashobora gukora, kuko yamaze kubona neza ko hari benshi batamwifuza ndetse bashaka kuba bagira igikomeye cyane bamukoraho, nko kuza kuba bahungabanya umutekano ndetse bakaba bamuhitana. Ubu tuvugana igipolisi, inzego za leta zishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu, ubwo ni byitwa Republican Guard, ndetse ubwo haraza kuzamo n'igisirikare muri rusange. Aba bose bagose hafi n'ingoro y'umukuru w'igihugu, bisa nkaho umutekano wakajijwe. Bagose kandi n'ibindi bice nko ku nteko ishinga amategeko. Ibi byose bisa nkaho byamaze gukangura ndetse binatera ubwoba iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ubu tuvugana haragaragara ikimeze nka hari umujinya udasanzwe w'inzego z'umutekano i Kinshasa, aho abaturage bari gukubitwa ndetse abandi bagafungwa. Biragaragara neza ko hari no kumvikana amasasu make bisa nkaho hari inzego z'umutekano ziri guhangana n'abaturage, basa naho nabo bariye karungu. Benshi basa naho bishimiye iki gitendo. Inyubako yarashweho. Ubu tuvugana igice kimwe cyamaze gushya ndetse ibasha kuriduka. Ni inyubako igeretse gatatu hafi kane niba byagaragaye neza nk'uko byabaye bifatwa mu mashusho mato cyane yagaragaye, ariko kandi bikavugwa neza ko iyi nyubako atariyo yari tageti. Hashakaga kunyuzwa iyi rokete hagati y'inyubako ebyiri maze igahita isekura ku ngoro y'umukuru w'igihugu yari iri inyuma, ndetse aho iherereye hano i Kinshasa. Ibi byose rero biraza kugaragaza neza ko byanakozwe Tshisekedi ari muri iyi ngoro, aho yahise ajyanwa muri sefu mu nzu yo hasi nk'uko bivugwa. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko no gusohokamo bishobora kuza kugorana, kuko inzego z'umutekano zapanuye bisa nkaho bakiri kwikanga neza ko uwakoze ibi ngibi bashobora kongera kubisubira isaha n'isaha. Uyu mukuru w'igihugu akaba yahungabanyirizwa umutekano. Inzira ziri gushakwa, ariko n'abaturage bakomeje kugenda bahungabanywa ndetse bakomeje kugenda bavuyangwa ku buryo bukomeye cyane. Akavuyo k'ibinyabiziga, ambutiyaje ni nyinshi cyane Kinshasa. Bamwe baraserebura, abandi bagaragara nk'abafite ubwoba bukomeye cyane. Ibintu birakomeye cyane. Benshi bati Tshisekedi niba kimubayeho ko bisa nkaho abo yari yiringiye nyuma yuko bamaze gusa naho bamutereranye, nawe yamaze kugenda ahindukwa na bamwe mu bo yari yizeye. Benshi kandi baravuga neza ko iki kirokete kiremereye gutya cyarekuwe na bamwe mu batavuga rumwe nawe, by'umwihariko ngo bari muri iki gisirikare cy'igihugu cye, maze 23 ikaza kutisanga muri iyi dosiye. Ibi ntabwo twabyemeza kuko ntabwo harasohoka official statement y'igisirikare cya leta ndetse ya Kongo FARDC kigaragaza ababa bagize uruhare muri iki gitero cya kigamije guhitana umukuru w'igihugu. Igihari ni kimwe, nuko uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yari yivuganywe neza maze Imana igakinga akaboko. Benshi bati rusibiye aho ruzanyura, kuko bisa nkaho uyu mugabo ari kugenzwa na benshi batavuga rumwe nawe. Namakuru agezweho nonaha yemeza neza ko aka Tshisekedi kamaze gushoboka. Ibintu ntabwo byoroshye nyuma yuko ibitero bikomeye cyane bya AFC 23 bitoroheye uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, ndetse akaba akomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane, kuko intare za Sarambwe zamaze kugenda za divansinga mu bice bitandukanye. Amakuru atugira haravuga neza ko ibitero
bigera kuri bitatu byongeye kuba mu bice bya Warikare ndetse na Karehe nk'uko amakuru bigaragaza. Ariko kandi igiteye ubwoba nuko ibihugu bigera kuri 4 hafi 5 byamaze kuba confirmed ko byamaze gushwana na Tshisekedi ndetse bishobora kumutera mu buryo buri direct. Inkuru iravuga neza ko Tshisekedi muri iyi nkundura ikomeye cyane yo guhangana na AFC-M23 yagiye ashwana n'ibihugu bitandukanye, ibindi bakaba inshuti bitewe no kumuha abasirikare nawe akabiha zahabu. Kuri ubu inkuru igezweho iragaragaza neza ko ibihugu bimwe byamaze kumuhinduka ndetse bishobora no kuza kumumerera nabi nk'uko benshi bamaze no gutanga ibimenyetso ko byatangiye. Ni inkuru zivuga neza ko Tshisekedi kuri basa n'uwicariye intebe ishyushye, asigaranye umwe gusa nawe utaraba confirmed kuko bamaze kugenda bashwana gake gake. Biravugwa neza ko Uburundi n'igihugu cya Kongo aba bakuru b'ibihugu bo ubwabo hagati ya diru bagiye bumvikana. Tshisekedi nyuma yo kubona neza ko ingabo z'u Burundi nta musaruro yari yiteze zatanze kuko zatsinzwe amajyo n'amaza, biravugwa neza ko atujuje amasezerano ndetse nk'ibyo yari yasezeranye n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bikaza gutuma haraye habayeho gushyamirana ku buryo bukomeye cyane ku murongo wa telefone, aho bivugwa neza ko abagabo banabwiranye nabi. Uyu niwe bivugwa neza ko Tshisekedi yarasigaranye mu nshuti ze zari zitangiye kumuhinduka, ndetse niba koko ibi byaba bibaye ndetse bakananirwa kumvikana, perezida w'u Burundi agafata umwanzuro wo kutongera gukorana na Tshisekedi, byaba bibaye ibihugu 5 byamaze kuba bishwana byikoma Tshisekedi. Benshi bati umugabo ntashobotse ndetse asezeranya benshi ibyo atakora. Igihugu cya Angola kwikubitiro nicyo cyabanje kwerekana neza ko Tshisekedi yakomeje kugenda agaragaza neza ko atari kuzuza amasezerano bagiranye mu bijyanye no kohereza ingabo za Angola. Ngira ngo murabizi ingabo za Angola zaje kuri ubutaka bwa Kongo by'umwihariko, benshi bakavuga neza ko ariko igiteye izi ngabo za Angola ndetse na leta y'igihugu cya Angola ari uko yamugoye, ndetse nyuma yuko yarabonye neza ko ingabo ze ziri kugwa ku butaka bwa Kongo, AFC-M23 iri kuzicucuma ku buryo bukomeye cyane, yafashe umwanzuro wo kugira ibyo avugurura mu byo bavuganye. Ibi nibyo Tshisekedi atumvishe, maze perezida w'igihugu cya Angola nawe akavuga neza ko imirambo ari kwakira buri munsi iturutse muri ibi bice, dore ko imirambo yakurwaga hano muri Kivu y'Amajyepfo ikajyanwa i Kinshasa. Ingabo za Angola benshi bavuga neza ko nubwo zahaguye ariko bagiye bazibera intwari bakajya kuzishyingura ku butaka bwabo. Iki kibuga cy'indege cya Kinshasa cyahagurutseho imirambo myinshi cyane mu minsi igera kuri 4 ishize yoherezwaga hariya mu gihugu cya Angola. Ibi rero byagaragaje neza ko perezida wa Angola yahise yisubira, kuko uko yarazi ibi bintu bimeze atari ko bimeze nyuma ya perezida w'u Burundi. Perezida wa Angola nawe yabanje kwisubira, hakurikiraho perezida nyine w'igihugu cy'u Burundi. Ndakubwira neza ko Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania, we kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bari gucana uwaka, ntibari kurebana neza kuko bivugwa neza ko hari ibyo bamaze gushwana, gusa bo ntabwo byamenyekanye. Gusa murabizi ko ingabo za Tanzania nazo ni zimwe mu zifashishijwe muri uru rugamba, na n'ubu hari izanyuraga mu kiyaga cya Tanganyika zerekeza ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo mwagiye mwumva n'ibitero ndetse n'imitego imeze nka zambushima 23 yagiye ibatega nyuma yuko bagiye banyura muri iki kiyaga cya Tanganyika. Nyine abasoda b'igihugu cya Tanzania baje gutanga umusada, ubu bamaze gushwana. Inkuru iravuga neza ko Ubugande bwamaze gukubita agatoki ku kandi nyuma yuko bivuzwe neza ko FDLR ishyigikiwe na leta ya Tshisekedi nayo ariyo yakomeje kugenda igaragaza neza ko iri kugaba ibitero ku butaka bwa Uganda. Ngira ngo ejo bundi mu minsi 2 ishize twababwiye inkuru yuko hari FDLR yamaze kwambuka umupaka wa Kongo ijya muri Uganda, yica abaturage ndetse narasa abasirikare nk'uko bitangazwa. Ibi rero biragaragaza neza ko ibi bihugu byose byamaze kugenda bishwana ndetse bigashwana ku buryo bukomeye cyane na Tshisekedi. Ibi ko bibereye rimwe biraza kugenda bite? Ibibaye kandi mu gihe n'u Rwanda ntago twarushyizemo. Tshisekedi wavuga neza ko batamiranye neza, ndetse yagiye yirukanka amahanga menshi cyane yerekana neza ko u Rwanda rwakabaye ngo rufatirwa ibihano. Ibi biragaragaza neza ko Tshisekedi abo yari yiringiye benshi bamaze kumuhinduka, ndetse nyuma yo gusanga afite amakosa akomeye cyane ndetse akagira bamwe ibyo basezeranya ntabikore. Ibi rero biraza gushyira Tshisekedi ku gitutu mu buryo bukurikira: intwaro ndetse n'abasirikare byatangwaga n'ibihugu nawe akabihereza amabuye y'agaciro bamaze kuyirengagiza nyuma yuko bamaze gushwana. Nakubwiye ko Angola kuri ubu ngubu ntibari gucana uwaka. U Burundi bwo bisa naho bikiri muri pending, ariko kandi bamaze gushwana ndetse batungana ku buryo
bukomeye cyane nyuma yo kutumvikana ku masezerano ndetse ngo yuzuzwe uko babipanze. Tanzania yo byamaze kurangira, ubu Ubugande nibwo bwamaze kwitiramo, bwo bwanarakaye cyane. Dutegereje ijambo rikomeye cyane rishobora kuza kuvugwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Muhoozi Kainerugaba, ushobora kuza gutangaza ibikomeye nyuma y'uko bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kihaye kuba cyagaba ibitero gifatikanyije na FDLR ku basirikare b'igihugu cya Uganda. Bisa nkaho Tshisekedi nta wasigaranye uretse igihugu cy'Ububirigi, bivugwa neza ko ari cyo ngo kimugira inama. Ese biraza kurangira bite? Tanzania ivuyemo, Uganda ubu byashyushye, igihugu cya Angola byamaze gukomera cyane, ndetse igihugu cy'u Burundi nabyo bisa nkaho bigeze ku iherezo. U Rwanda rwo n'ubundi ni ibisanzwe, ntabwo bacana uwaka. Ibi rero biraza gushyira Tshisekedi ku gitutu gikomeye cyane, ndetse no gusa nkaho aza kuba abaga akifasha mu gihe ingabo ze zidashoboye guhangana ku rugamba. Uyu mugabo benshi bavuga neza ko ibigiye kumubaho bishobora kuza kuba bibi cyane ugereranyije. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza intege nke, ari nayo mpamvu perezida w'igihugu cyabo ndetse n'inzego za gisirikare zagiye zifashisha ndetse zikitabaza ibi bihugu, ariko kugera kuri iyi nshuro bakaba bamaze gushwana nyuma y'uko amakuru avuga neza ko M23 yafashe umwanzuro wo kuva muri zi quartier cyangwa se muri ibice bya Plaine de Ruzizi. Benshi baravuga neza ko iyi ari strategie y'urugamba, ndetse Tshisekedi bamaze kumenya neza ko nta basigaranye, benshi mu bamufashaga bamaze gusa naho batsinzwe. Ni nyuma y'uko havuzwa amakuru akomeye cyane ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ndetse benshi bakavuga neza ko indege ya nyakubahwa nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yaba yamaze kugira ikibazo gikomeye cyane, dore ko hari n'abagiye bavuga ko indege yamaze guhanurwa. Ibi kandi bigahuzwa n'indege imaze igihe kinini cyane y'igihugu cy'u Burundi yagendagamo perezida, ubu ngubu imaze imyaka igera ku 8 iparitse i Madrid hariya mu gihugu cya Espagne. Abivugwa neza ko yagiriye ibibazo. Indi umugabo yagendagamo bivugwa neza ko nayo yamaze kugira ibibazo bikomeye cyane, aho benshi bari kubihuza nuko M23 yamaze gusa nifunga ikirere cya Bujumbura, by'umwihariko hafi n'ikibuga cy'indege nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko M23 mu bushishozi ndetse muri tekinoloji yayo, mu rwego rwo kwirinda ibitero bikomeye cyane byari biri gutegurwa ndetse na bimwe byari byamaze kuba byagaba ibitero mu bice bya Minembwe, Mikenke ndetse no muri Plaine. Ndibukubwira inkuru za Plaine ariko zo ni umwihariko. Ubu amakuru avuga neza ko igisirikare cya M23 cyamaze gufata umwanzuro wo kwinjira ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya leta y'u Burundi, kugira ngo haze gutanga isomo rikomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza. Iri somo ryatanzwe nk'uko bitangazwa. Ubu tuvugana ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura, neza amakuru avuga neza ko kugira ngo indege ibanze kuhagwa bitaza gukunda, guhaguruka ntibiri gukunda, itumanaho radari zindiriwe. Ibi biraza kugenda bite? N'amakuru avuga neza ko benshi bakomeje kugaragaza neza ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura neza gisa naho cyamaze kwinjirirwa ku buryo bukomeye cyane bw'ikoranabuhanga, ku buryo izi kajugujugu z'intambara zagombaga kwagwa ziturutse mu gihugu cy'Ububirigi zizanye ibikoresho, kuri ubu ngubu zirimo zirasiragira mu kirere nyuma y'uko zitegereze sinyare nk'uko bitangazwa. Amakuru avuga neza ko izi ndege kandi mu gihe byaba bigomeje kugorana ndetse hakaza kumara indi minota irenga 10 ubwo twakoraga iyi nkuru, izi ndege ziraza guhita zihabwa uburenganzira zijye i Kinshasa, maze izi kajugujugu zizaze kuba zigarukana izi ntwaro zari zizanye, ndetse izi ntwaro zitwawe na kajugujugu zisanzwe zitwara imizigo. Ibi kandi biragaragara mu gisa nkaho ari akavuyo gakomeye cyane k'abaturage basanzwe bakoresha iki kibuga mu ngendo uruva n'urujya. Iki kibuga cya Bujumbura bisa nkaho batari kugenda, haragaragara uruvunganzoka rw'abaturage, bisa nkaho abagenda kugenda byanze ndetse n'abaza kuza bitari gukunda, nyuma y'uko bivugwa neza ko itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga ry'ikibuga cy'indege risa naho ryamaze kwinjirirwa. Ubu kandi nta ndege yemerewe kugwa hano cyangwa ngo iguruke. Ibi ni ibisanzwe ku kibuga cy'indege gihe hari ikibazo cy'itumanaho ndetse cyangwa se kwinjirirwa gukomeye cyane nk'uku nguku. Ntabwo indege ishobora kuza kugwa batayihaye sinyare ndetse ngo hagire iguruka, radare zitabanje kuba zitanga sinyare ya nyuma yerekana neza ko indege igomba guhaguruka ndetse ikagenda amahoro. Ibi rero nibyo biri kuba ku
kibuga cy'indege nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza, dore ko bamwe bamaze no kubihuza nuko indege ya perezida w'igihugu cy'u Burundi, indege yari afite, bivugwa neza ko yari yaratijwe nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, kuko iye nyirizina yari yaraguriwe n'iki gihugu ndetse cy'u Burundi. Bivugwa neza ko yangirikiye mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Madrid, nk'uko nawe yabyivugiye ubwo yaganiraga n'umuyoboro wa YouTube channel yitwa Yaga ukorera ku butaka bw'u Burundi. Aho uyu mugabo yavuze neza ko iriya ndege yashatse kuyigurisha mu nyuma, maze abarundi bakamubwira ko bitakunda, ndetse avuga neza ko bari kuvuga neza ko yayiriye, ndetse bivugwa neza ko indege yari yatijwe n'abataramenyekana yo kuba akoresha déplacement, dore ko yari amaze iminsi asa n'ufite ingendo za hato na hato. Iyi nayo yamaze kwangirika ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kugwa mu buryo budafututse, ndetse mu ruhande rusanzwe ruparikwamo indege za VIP, ndetse ahangaha ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Gusa benshi bagiye bavuga neza ko indege yahanuwe, gusa ntabwo ariko bimeze. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugira akazi gakomeye cyane, by'umwihariko abashinzwe ibijyanye n'ikirere, ubwirinzi ndetse no gukontorora ibiguruka muri iki kirere bamaze kwinjirirwa ku yindi nshuro ku buryo bukomeye cyane, aho bivugwa neza ko perezida w'iki gihugu nawe yaragiye kubigenderamo. Ubu ikikango ni cyose i Bujumbura, perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho ari guhigwa, ndetse ahigwa bukware nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere kibashije kwangirika ndetse ngo kinjirirwe maze bize kumara nk'iminota 30 cyangwa 28. Aha ariko bisa naho bitandukanye, kuko ibi byabaye perezida ubwo yendaga kuhatambuka ndetse aturutse mu ruzinduko yaravuyemo. Indege ye kuza kurandinga kuri iki kibuga cy'indege byabaye ikibazo gikomeye cyane, baza gufata umwanzuro, bafata riske, kuko iyi ndege ntiyari kongera gusubira mu kirere ngo izenguruke, ndetse byashoboraga guteza riske zirushaho. Biza kurangira iguye, ndetse aho sinyari yavuyeho indege ibura igihe gitoya cyane ngo kiri hafi n'iminota 6 ngo ibashe kugwa kuri iki kibuga cy'indege. Bafashe riske, ari nayo mpamvu benshi bavuga neza ko indege yamaze kwangirika, ariko amakuru dukuri Bujumbura avuga neza ko uyu mutegetsi w'igihugu cy'u Burundi nta kibazo na kimwe yagize, uretse abakomeje kuvuga neza ko indege yahanuwe, kandi mu by'ukuri ntabwo ariko byagenze. Ngayo nguko nanone ni ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda, ibi byose byegekwa kuri AFC 23. Benshi bavuga neza ko ifite ikoranabuhanga ndetse ikagira abahanga ndetse mu bijyanye na IT bakomeje kugenda bayifasha gukurura amakuru ndetse no kwinjirira amabanga akomeye cyane y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo. Ibi kandi byagarutsweho na Tshisekedi mu minsi 3 ishize ubwo yari ari mu nama n'abanyamakuru ndetse n'abandi ba diplomate, avuga neza ko umutwe wa AFC 23 wabindiriye umenya amabanga yabo yose, ndetse wabindiriye mu buryo bavuga neza ko bo budafututse, kuko bagaragaje neza ko na 23 yabindiriye ikagenda imenya buri kimwe cyose bapangaga ibyabagizeho ingaruka zikomeye cyane ku bijyanye n'urugamba. Kugeza ubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza neza ko ibisa nkaho ari byo bapanga 23 yamaze kubimenya mbere, ubwo abakomanda baba bamaze kubaha order maze igahita bitegura. Ibi nabyo rero benshi baravuga neza ko 23 yongeye kugenda yinjira ndetse natanga isomo mu bijyanye na tekinoloji ku ruhande rw'u Burundi. Ibi rero byatewe ubwoba n'ikikango gikomeye cyane leta y'u Burundi, by'umwihariko ishami rishinzwe gukontorora iki kibuga cy'indege. Bisa nkaho hari ubwoba ko iki kibuga cy'indege amabanga menshi cyane ndetse n'ingendo niba ihavugirwa byose byamaze kugenda abijya kubashaka kuba bahungabanya umutekano w'iki gihugu cy'u Burundi. Namakuru agezweho none yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB bamaze kunoza umugambi wo kuza gutera Minembwe ku yindi nshuro, ariko ibibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba itagira amazi. Amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba remeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya AFC 23 byamaze gusandaza ku buryo bukomeye cyane. Ni drone zagombaga kuza gutera ndetse zikarimbura Minembwe, aho bivugwa neza ko bashaka kuhashyira defense zikomeye cyane ndetse hakaza kuba training w'ingabo. Bivugwa neza ko ari za Kayumba Nyamwasa, izo yamaze kwita P5 nazo zikomeje guhura n'uruva gusenya ndibuze kukubwira. Amakuru kandi aravuga neza ko 23 yaburijemo igitero gikomeye cyane izi ngabo z'u Burundi zamaze gupanga ndetse zamaze kukinoza cyagombaga kwerekeza Iminembwe. Uribaza ngo byagenze bite? Ibi turabigusobanura ndetse
turabigarukaho muri aya makuru yacu. Nanone ndakubwira neza ko muri Plaine de Ruzizi muri iki kibaya hagaragaye ibitero bikomeye cyane y'igisirikare cya leta y'u Burundi gifatikanyije na Wazalendo bongeye kunyura ku butaka barasa amasasu menshi cyane kuri defense z'igisirikare cya M23. Amakuru aravuga neza ko M23 itabashije gusubira inyuma kuko yasaga naho yiteguye iki gitero cyakoresheje imbaraga z'umurengera. Abasirikare bakomeretse ku ruhande rwa M23 bivugwa neza ko bagera kuri 6, ariko nanone hakagaragara imirambo igera kuri 7 ingabo za Wazalendo zaguye muri ibitero. Abarundi 3 bafatiwe muri uru rugamba nabo bashobora kuza kwerekanwa isaha n'isaha. Ni inkuru zigezweho ziri kuvugwa umutekano, politiki ndetse na diplomasi, aho ndi bukujyane Mikenke ndetse mu muhanda mugari werekeza ku munara wa Puezero ahongeye gutegerwa mbushi imodoka y'ingabo z'u Burundi. Bivugwa neza ko yari irimo ibikoresho byiganjemo ibiryo ndetse n'imiti yagombaga kuza gushyirwa abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bari bamaze gukomerekera muri uru rugamba, aho inkundura ya Puezero yongeye gufata urundi rwego. Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye nkubwira byinshi cyane ndetse nkagusobanurira uko ibintu byifashe. Reka duhere kuri inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze guhura n'uruva gusenya nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko intwaro bivugwa neza ko yayoherejwe n'igihugu cy'Ububirigi nkuko byagiye bigaragazwa mu mugambi umaze iminsi, nyuma yuko yabonye neza ko gutera u Rwanda nkuko byari bimaze iminsi bivugwa bitagikunze. Ubu tuvugana ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zose zari zaramaze guhabwa itegeko rya nyuma ndetse n'ibikoresho byaramaze kwegeranwa kugira ngo bize kwerekeza muri iyi quartier ya Minembwe cyangwa se muri iyi misozi miremire asanzwe hatuye abanyamurenge benshi muri ibice bya Minembwe ndetse n'ibice by'Imurenge. Amakuru agaragaza neza ko iki gitero cyari cyamaze gutegurwa, hari hasigaye gutanga itegeko ryo kuza kugurutsa izi drone. Bivugwa neza ko drone zimwe zagombaga guhagurukira asanzwe habika intwaro. Bivugwa neza ko atari Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ahubwo ububiko bushya bwegereye umupaka wa Kavimvira. Bivugwa neza ko ariho hari buze guturuka izi drone, izindi kandi zikava ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bisa nkaho training wing y'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa yari igiye kuboneka, ariko M23 uyu mugambi yawuburijemo muri operation. Bivugwa neza ko yakorosheje drone 2 za kamikazi ziza gusenya ndetse zitwika ku buryo bukomeye cyane izi ntwaro z'igisoda cy'u Burundi. Aha rero niho abarundi bongeye kubonera neza ko amazi atakiri yayande. Ingabo zatwirwaneho MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge zakomeje kugenda zishimagiza M23 zivuga neza ko zitari zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'aya madrone yagombaga kuza kurimbura ibi bice, ariko M23 ibasha guhagarika iki gitero kitaraba. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko izi ntwaro zitahiye ngo zikongoke zonyine, ahubwo hari n'abazikoresha babashije kwangirika nkuko bivugwa neza ko bakomeretse cyane. Bivugwa ko abazikoresha nyine ari babacancuro igisirikare cya leta ya Kongo cyishyura. Harimo abacancuro bagera kuri 2 bari muri ibice. Bivugwa neza ko baturutse muri Rumania ndetse n'undi umwe wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro ry'abanyamerika rya Blackwater ry'umucancuro mukuru Eric Prince wakomeje kugenda akorana na Tshisekedi umunsi ku munsi. Kandi bikavugwa neza ko harimo abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cyangura muri iyi minsi nabo bari kubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri iyi mirwano. Ibintu rero ntabwo byoroheye ingabo z'u Burundi, bisa nkaho umupangu cyangwa se umugambi wabo waburijwemo, ndetse ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya n'ingabo ze, ariko kandi bikavugwa neza ko atorohewe kimwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Imipangu yabo isa naho iri kugenda ipfuba ndetse ikagenda iburizwamo. Ni agahinda gakomeye cyane, ariko abatuye Umurenge ndetse na Mikenke n'ingengero zaho ndetse no mu bice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge byagombaga kurimburwa, bivugwa neza ko bo bari kubyinira ku rukoma. Izi ngabo za Kayumba Nyamwasa ndetse nabo bafatikanya gushinga iki gisirikare cya P5 bivugwa neza ko bongeye guhura n'uruva gusenya, kuko bisa nkaho bari bifashishijwe muri iyi mirwano yaje kubera muri Plaine de Ruzizi, aho bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi cyari kiri kumwe n'abawazalendo, ariko ngo n'abasirikare bo mw'iri tsinda rya P5 bivugwa neza ko harimo n'ingabo bagiye barokirita mu mutwe wa FDLR. Aba rero bakubitiwe muri ibi bice, induru ziravuga ibyaje gutuma baza gutakazamo abasirikare, ariko kandi ibyagarutsweho cyane ni ingabo zigera kuri
ebyiri, ndavuga abasoda babiri b'u Burundi bafatiwe muri ibi bice. Reka twigire mu muhanda mugari unyura mu ishyamba rya Mikenke werekeza ku munara wa Puezero, ahongeye kubera ibitero bikomeye cyane mu 23 yateza ambushi imodoka yari irimo intwaro, ndetse intwaro ntoya, ariko kandi ni imodoka ya gisirikare yari irimo ibiryo n'imiti. Bivugwa neza ko byagombaga guhabwa abasoda b'u Burundi bamaze iminsi bakomerekeye ku rugamba, bakaba bafite aho bacumbikiwe cyangwa se kampu ntoya ya gisirikare bamaze kuba bahungiramo. Aha rero bivugwa neza ko hategewe ambushi ku buryo bukomeye cyane. 23 yongera gutanga isomo rikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana bisa nkaho amazi atakiri yayandi, imirongo y'imbere ku rugamba ibintu byahindutse hakurya no hakuno, ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Nanone biravugwa neza ko za Kabunambo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane nyuma y'iminsi ibiri yose, Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri hatumvikana amasasu. Bisa nkaho 23 yongeye gusheringa kuri izi ngabo ziri kuri Kabunambo ya mbere, dore ko 23 yamaze kugeza intwaro ziremereye cyane ziganjemo izo mu bwoko bwa BM zirasa kuri uyu musozi wa Kabunambo, aho ibirebera kure izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zifite ibirindiro kuri Kabunambo ya kabiri. Ni imisozi ibiri irebana, abahari ndetse aba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, bose bakomeje kugenda bacungana ku jisho. Ushobora kurangara ashobora kuza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane. Ni inkuru igezweho nonaha ikomeye cyane, ni inkuru benshi cyane yamaze kubatera ubwoba, benshi basa n'abamaze kwibaza uko biri burangire. Igisirikare cya FCM 23 cyongeye kuba gitera igitero gikomeye cyane. Ubwo ni igitero cyagabwe ku birindiro by'ingabo z'abacancuro, ni birindiro biherereye mu mujyi wa Uvira, aho benshi bita mu isantere. Ni agace gaherereye mu mujyi wa Uvira bizwiho ko ari agace kabamo muvoma nyinshi cyane ndetse kabamo urujya n'uruza. Aha rero biravugwa neza ko uyu mukuru w'abacancuro ariho yarari gucumbika cyangwa se kuba ariho yarari kuba, nkuko byagiye bigaragazwa, ndetse kugira ngo agende akurikirana ibikorwa byaba bagenzi be. Nimvuga umukuru w'abacancuro, ntabwo ndi kuvuga umukuru w'abacancuro ku rwego rw'isi cyangwa se ngo ndi kuvuga Eric Prince. Ahangaha ndavuga umukuru w'itsinda ry'abacancuro ryari ryaraje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abacancuro kuhagira bagombaga kwitoramo umwe umuyobozi, ndetse bavuga neza ko bahagurutse bafite inshingano ndetse bazi ubuyobozi bwabo uko bumeze, ndetse na buri wese role azagira ku butaka bwa Kongo, aho bari baje guhangana n'igisirikare cya 23. Umwe ndetse mu bakuru bivugwa neza ko ari we wari uhedinze iyi delegation y'abacancuro bari ku butaka, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Aba ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya. Uyu bivugwa neza ko yamaze gucakirwa. Ibi byagenze bite kugira ngo uyu mucancuro abe yamaze gucakirwa kuri iyi nshuro? Biravugwa neza ko ku kagambane gakomeye cyane, bivugwa neza ko kagizwe na bamwe mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Benshi bavuga neza ko 23 yamaze kugira ubutasi bukomeye cyane, ndetse no kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barimo abafite amapeti yo hejuru, bakaba bakomeje kugenda bagambanira bagenzi babo. Ibi byongeye kwigaragaza. Ni gute uyu mukuru w'abacancuro yaje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, mu gihe abamurindaga nibura hari hasigaye babiri, abandi ngo bahawe akaruhuko k'amasaha 5 nk'uko byagiye bigaragazwa. Akagambane gakomeye cyane. Uyu mucancuro yafashwe nk'uko bigenda bitangazwa, ariko 23 yongeye kubigira ibanga kugira ngo hataza kuza igitutu cy'amahanga, ndetse uretse kuvugira mu migani ndetse no guca amarenga. Nibyo byagiye biranga bamwe mu bayobozi ba 23 berekana neza ko bakomeje kugenda batsinda icy'umutwe izi ngabo, ariko nta official statement cyangwa se official announcement yigeze isohoka mu rwego rwo kwirinda igitutu ndetse no kugaragariza amahanga ko aba bacancuro bakomeje kugenda bagorwa. Inkuru iraturuka Igoma ivuga neza ko kuri headquarter cyangwa se aho twafata nk'umujyi wa Kivu zombi hariya Igoma hari ibyishimo bikomeye cyane, nyuma yuko bivugwa neza ko uyu mucancuro wafashwe ari umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu bitero bya drone byagiye byibasira ibice bitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Hano yafatiwe. Amakuru akomeje kugenda ashimisha benshi cyane, barimo abaturage batuye mu Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi. Bavuga
neza ko drone zari zarabazengereje uyu nguyu yari uzifitemo uruhari, ariko kandi abacancuro aho bagaba ibitero ahenshi by'umwihariko ahatari ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'aho baba bagamije kurimbura aba baturage, babikora ku itegeko rya perezida Tshisekedi ndetse n'ingabo ze FARDC nk'uko byagiye bigaragara. Amakuru rero aravuga neza ko uyu mucancuro witwa Elson bivugwa neza ko yamaze gucakirwa, ndetse uyu mugabo bivugwa neza ko ari umugabo w'imyaka 42 uturuka mu gihugu cya Romania, yamaze gucakirirwa hariya mu mujyi wa Uvira mu isantere. Bivugwa neza ko ari akagambane kagizwemo n'ingabo za leta ya Kongo. Uyu nguyu kandi yahise ajyanwa igitaraganya mu defense za 23. Bamwe bati ubu ngubu tuvugana ari mu birindiro bikomeye cyane bya za Bukavu, abandi bati uyu yagerejwe Goma hameze nka headquarter. Uyu nguyu ubari guhatwa ibibazo ndetse ari ku kijyanye n'umuriro ukomeye cyane. Abandi bati 23 ntiyahita ifata izi riske zo guhita imujyana hakurya iriya mu rwego rwo kwirinda ko bagenzi be cyangwa se abandi mu gisirikare cya leta ya Kongo bashobora kubikoba mu nkokora mu gihe bari mu rugendo rw'amazi berekeza i Goma. Abandi bati nta n'umwe wamenye aya makuru, ntiyigeze atangazwa, ntawe ushobora kuza gutekereza ibi ngibi, maze 23 ifite inzira nyinshi cyane ishobora kumucishamo akisanga aho twafata nka headquarter. Abandi ariko bakomeje kugenda bagaragaza neza ko 23 ifite ibigo bitandukanye bya gisirikare ishyiramo abo yafatiye ku rugamba, ndetse n'iyashobora kuba ariho yamaze gushyirwa neza, aho bivugwa neza ko akiri muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, ibice bigoye kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zibe zakinjiramo cyangwa zagiramo nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zitera ubwoba abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugenda batakaza imbaraga zo mu kirere, kuko byagaragaye neza ko izo ku butaka zo zisa naho zagoranye ndetse bisa nkaho zacitse nk'uko bigomeje kugenda bitangazwa. Amakuru dukesha ikinyamakuru cyandikira ku butaka bwa Kongo ndetse Kinshasa cyamaze kuvuga neza ko bamwe mu basirikare bakuru ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko tubikesha n'ibinyamakuru bitandukanye byandikira ku butaka bwo mu Rwanda, byamaze kugaragaza amakuru avuga neza ko leta ya Tshisekedi by'umwihariko binyuze muri perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto yaba yamaze guhura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yo gutangaza neza ko ingabo ze zidashoboye, no kuvuga ko zidafite ubushobozi bwo kurwana, ariko ngo na Wazalendo ntizishobotse. Wazalendo ubwo zifite ubushobozi bwo kurwana, ariko discipline n'ibindi ntabwo bizemerera kuba zihangana. Wazalendo zirashoboye ariko ntizishobotse, FARDC irashobotse ariko ntishoboye. Ibi rero byakomeje kugenda biteza uruntu aya magambo umukuru w'igihugu cya Kongo yavuze, bisa nkaho byakomeje kugenda bigaragaza nko kuza guca intege ndetse no kwerekana neza ko igisirikare cye nta kamaro gifite, byatumye bamwe mu basirikare b'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakaye cyane, ndetse bamwe ntibashaka gusubira mu nshingano, bisa nkaho bivumbuye. Ibi kandi si ubwa mbere bibaho, kuko umukuru w'igihugu cya Kongo yagiye abazwa impamvu yagiye ahuruza ingabo nyinshi cyane zagiye zifatwa nk'izaje kumuha umusada mu rugamba ahanganyemo na FCM 23. Ibi kandi byagiye bituma benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 bibaha avantage, kuko Tshisekedi yagiye ivugira neza ko impamvu yagiye yitabaza abarwanyi baturutse imihanda n'imihanda nuko ingabo ze zitari zishoboye guhangana, ndetse zikaza kugenda zihangana n'aba basirikare ba 23. Tshisekedi wavuga neza ko bafite ababafasha kandi ngo bafite imbaraga, mu gihe nawe yitabaje ibihugu birenga 5, akongeraho n'abacanco ndetse n'abandi basirikare bahembwa bubyizi. Aba bose nta musaruro bigeze batanga. Ibyo benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kondisiyo kuzikoreramo bigoye, ndetse bisaba kureka ubunyamwuga n'ibindi byinshi cyane kugira ngo bashe kugendera mu mujyi wabo. Ibyagiye bigora benshi mu basirikare barimo n'ingabo z'abarundi kugeza kuri ubu ngubu ziri kuri ubutaka, zikomeje kugenda zihahurira n'uruva gusenya ukurikije imibare y'abakomeje kugenda bagwa kuri uru rugamba. Namakuru agezweho yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi nyuma yuko cyagiye gikora ibitero bikomeye cyane, ibitero byagiye byambukira mu bice nka Rukana ndetse na Rugombo. Ibi bitero kandi bikaba byaragiye bitungura AFCM 23 mu birindiro ahitatekerezaga. Izi ngabo z'u Burundi zambukiraga zikaza gucapanya ndetse zikaza kurasa kuri 23 ibitero bitandukanye, ndetse amakuru akavuga neza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zabaga ziri mu mugambo ukomeye cyane kugira ngo izi ngabo z'u Burundi zize kwinjirira muri ibi bice bisanzwe ari ibice by'ibyaro, ariko kandi bihinguka ku butaka bwa Kongo akontorwa na 23. Ubwo turavuga mu bice nka Rukana ndetse na Rugombo, maze ngo abari guturuka mu mujyi wa Uvira nabo bakomeze
kwa divansinga mu gihe M23 yabaye focused ku bari guturuka za Rugombo ndetse na Rukana, maze abari guturuka mu bice bitandukanye by'inkengero za Uvira bashe kwisubiza inyuma. Bivuze neza ko M23 yasaga niyamaze gushyirwa hagati. Ingabo z'abarundi kandi zakomeje kubikora iminsi n'iminsi. None M23 yaje gufata umwanzuro benshi nkuko bagiye babivuga, irambuka neza yambuka uruzi, itera igitero gikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Amakuru akavuga neza ko zari zaramaze kwegereza intwaro hafi n'ahitwa kurya cyenda ndetse no mu bice bitandukanye nka Nyamitanga. Aha hose ni ibice by'ibyara ingabo z'u Burundi zari zisigaye zikoresha kugira ngo zize kwambuka maze zize kugaba ibitero shuma kuri M23. Yitereye intambwe rero irambuka ndetse ibagabaho igitero gikomeye cyane, aho bivugwa neza ko M23 abenshi yamaze no kugenda ibata muri uru ruzi. Amakuru akavuga kandi ko uretse muri Plaine de Ruzizi hakomeje kugenda habera imirwano, mu kibaya cya Rusizi hakomeje kugenda nyine habera imirwano, humvikana ibiturika biremereye cyane n'ibindi bice bitandukanye. M23 nayo yongeye kugenda ihagarara mu birindiro nyuma yo kugaba igitero gikomeye cyane ku ngabo z'abarundi yambutse uruzi, ndetse aho bivugwa neza ko izi ngabo zari zarashyizwe Nyamitanga ndetse n'ahandi nko kurya cyenda kugira ngo zikomeze kugenda zitegura ibitero byo gutera M23. Izi zabaye arizo za mbere zifata umwanzuro wo gusubira inyuma ndetse zirukanka amasigamana. N'amakuru agezweho none hayemeza neza ko M23 yasize ishegeshe ku buryo bukomeye cyane izi ngabo, ndetse yagiye igatanga isomo rikomeye cyane, aho benshi cyane bavuga neza ko iki gisirikare cya FC M23 gikomeje kugenda kigerageza kwirwanaho. Amakuru kandi agasobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibitero, yemeza neza ko aho M23 igeze kugeza ubu nta ugomba kuyihagarika ndetse nta ushobora kuyihagarika nk'uko amakuru ari kubigaragaza, bitewe n'uko iki gisirikare cya FC M23 cyamaze kugenda kizenguruka kigaca mu nguni zose, aho batangiye kwinjirira muri ibi bice ingabo z'u Burundi zajyaga zinyuramo, ndetse twavuga ko ari ibice bya panya bidasanzwe bikoreshwa n'igisirikare, bakinjirira ahitwa Rugombo ndetse na Rukana no mu bice bya Nyamitanga nazwi nko kurya cyenda ndetse no kurya gatandatu. Igisoda cy'u Burundi cyari cyaramaze kurunda abasirikare benshi cyane, umubare munini. Ubu tuvugana M23 nta kuyihagarika, nta guhagarara, yamaze kugenda yerekana neza ko yamaze kuhatangira isomo rikomeye cyane. Abarwanyi b'uyu mutwe wa M23 kandi bongeye kugaragaza impano idasanzwe. Ni mu gihe kandi mu mujyi wa Uvira naho hongeye kumvikana amasasu ateye ubwoba, n'amasasu menshi cyane. Icyababaje benshi cyane, Wazalendo zarashe umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 12 mu ruhame mu mujyi. Ibintu byababaje abaturage benshi cyane, ibintu byongeye kwerekana neza ko izi ngabo za leta ya Kongo mu by'ukuri icyo ziri gukora ari ubugome ndengakamere. Uyu mwana w'umukobwa warasiwe mu ruhame, benshi bavuga neza ko nta nicyo yarapfuye n'izi ngabo, yararimo yigendera yigira ku masomo ye nk'uko bivugwa. Nyamara Wazalendo bitewe n'uko zisa naho ziba zamaze gusinda urumogi n'amatabi ndetse n'amayoga agiye atandukanye, zabashije kurasa uyu mwana, ndetse bivugwa neza ko ngo bari baketse ko papa we ashobora kuba barizwa muri M23. Nawe nyumvira, uyu mwana w'umukobwa warasiwe mu mujyi wa Uvira yakomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, aho benshi bongeye kuvuga neza ko amahanga akwiye guhaguruka M23 ikongerwa kwemererwa kwinjira muri uyu mujyi nta nkomyi nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. N'amakuru kandi agezweho yemeza neza ko ibihano bitandukanye bikomeje kugenda bishyirwaho, yaba kuri Joseph Kabila ndetse n'abandi baba bari mu mutwe wa M23. Ibi bitazigira bihagarika umugambi wa M23 kuko bisa nkaho icyo yaje gukora cyangwa gukemura kitaragerwaho. Niba abaturage bakiraswa mu ruhame ndetse bakaraswa n'izi ngabo zakabaye zibacungira umutekano, nibyo benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko byakabaye bikorwaho ndetse bikaba ari ibintu byakemurwa mu gihe ndetse cyihutirwa. Amakuru kandi atugiraho aturuka Kiriba, ubu ni hagati ya Kaburambo na Sange neza ahangaha.